Pembaharuan subsidi bahan api bersasar Malaysia mengikut inisiatif Budi Madani RON 95 atau Budi 95 adalah langkah yang tepat dalam situasi konflik Asia Barat apabila kerajaan berusaha mengurus tekanan fiskal dengan lebih baik. Ketua Ahli Ekonomi Bank Dunia bagi Malaysia, Dr. Apurva Sanghi berkata pelarasan had kota bahan api menunjukkan pendekatan yang lebih bersasar seterusnya membantu memastikan subsidi diagihkan dengan lebih adil merentas kumpulan pendapatan yang berbeza. It's definitely a move in the right direction. So from 300 to 200 litres. And as we all know that fuel subsidies in Malaysia are regressive, with the T10, T20 benefiting much more compared to others. So, and if you look at who consumes most of the fuel, it is the T10, T20 segments. In fact, they consume more than 200. They have been known to consume more than 200 litres. So, if now that the quota is down to 200 litres, I think it's absolutely okay in terms of addressing aggressivity that they pay more. So that's definitely a step in the right direction. Bermula 1 April 2026, had kota bulanan individu bagi pembelian petrol Budi 95 akan diselaraskan sementara kepada 200 liter sebulan daripada 300 liter sebelum ini susulan konflik berterusan di Asia Barat. Harga RON 95 bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter. Sanghi berkata langkah bagi Budi 95 itu adalah bersifat jangka masa pendek namun jika keadaan fiskal semakin merosot, pelarasan lanjut mungkin diperlukan.